Agdalos kayo dito'y balay, Lorna. Garda, tasumangpeten ti kapsat yung manipod abroad. Ah, kaano nanang? Flight na ninton bigat. Anyat pagkwartuan na nga Ijay tangan Baka mo kayo, basta dalusan nyo ana imbag, tapno awan may bagbagan na. Nanang. Kadwa na nga tati asawa na. Jak mo, di na matimbag ha. Jak mo't nadamagan nga agpaiso. Agsimpa kayo dito'y balay, tanay. Amboyo mo't ti istalye kapsatyo. Kagura na tinarugit a balay. Oh, ada akon. Si Mang Putakon. Kumusta kayo dito balay? Garda, Lorna. Mayat matlat ta manong milyo. Mayat manong, naimbag man ta nagbakasyon ka manong. Sa anak lang ako mayag bakasyon. Agtalinaid ako dito Pilipinas. Kat ni ipagsulingay, saan mo akadwa manong? Awan kami. Nagsina kami. Ha? Manan? Nakamanukan nga asawa manong. Ngamawan mo nagbayagkan ka. Apay ngay? Awan bibiyang yun o niya ti kayat kong aramidan iti biyag ko. No adadyak kurso na nga ugali da. Sinaak. Kasta lang da ita. Isa si Lorna. Di na man questionaran no apay nga awan agpaot nga asawa kanyak. Tawan pakibiyangam dita. Ay, sorry manong. Saan ka matakwis-questionaran? Nagdamagak laeng mo't manong. Ninanangay, kumusta mo tayo? Kasjay pasaray ag sakit no kwa. Adon tirikrik naan na itibagi na. Tilan samot ngamin ipakpakan nyo. Iso aka na kayo ngagsakit. Ado ti maiparit kan kwa na amakan. Iso aban bantayan mi manong. Pakpakanan yung samot ngamin iti may parit. Saan mo't amanong? Ayan ti agbalin na silid ko rito. Ijay nga manong. Ay, manjakit iteng nga. Ijay igid ti kayat ko. Jay dakkel ti tawa na. Kentay nalawa asilid. Isagana yung ti silid ko, taagin ang nakpay man. Nabanuga kiti biyahe. Ala, agawaan nyo ti agtalos. Taamangan numatektekan jay kapsat yung aguray. Kat agungot tumanen. Nakadalos kami nanang. Basit laawalisan taramidan mi. Pasensyaan yun jay kapsat yo. Taam mo yumet nga iso ti akin gastos iti pan nakatarimaan to'y balay. Wan nanang, amumi dayt na. Maala, inkaayabanan Lorna. Taumayan dito'y silad na. Win manang. Apay, ayan tayo remote ti TV, Lorna. Ay, adda dito'y sirok ti lamiseta manong. Adtoy. Apay ngamin aya, at ila pangikikan nyo iti remote. Ti remote ti TV, dito iti pangikan. Tapno sana mabirbirok no agbuyad da tao. Ay, uwan manong. Kan sukatan nyo man nagita kurtina ti tawa. Sana may bagay ti kolor na di ti unag. Sumipngot di ti unag no kakasta a kolor ti ikurtina nyo. Ayan nagita impaw-pawit ko a kurtina ya. Aday japarador manong. Inka mangalay ti puraw, na sukatami ti puraw nagita. Uwan manong. Alam manang, di mo usaran dagita hanger. Apay, ihanger ko nga ro dagitili na ba Lorna? Agunget ni manong. Hanger na dagita. Di na kayat nga usaran tayo dagiti gamit na. Anya, pati hanger? Iparit na? Ay na, kasla di mo amamo ni manong mat. Amamot nga amin nakagawaan na di na kayat tapakibiyangan tayo. Alang nga ron, isublim dagita itinangalaak Lorna. Hay, una yun dagya akabsat ta. Naidumduma mo ti ugali na. Pati hanger, iparit na. Naimbag pa'y sabon kan toothpaste na maawatak. Ngam no pati matan hanger, sobra matan dayta. Garda! Lorna! Umay kayo man! Ne, agay ayabon. Agung ungot sapay. Mapan kan iti ayan na. Ta isalapay kung dagiti linabaan. Malpas kayo amangan, panawan nyo latan. Nagiti mainawa na plato di tilababaw. Napan ko lapin na kan bi iti aso manong. Aginawak ko man. Nunalpas ti pangan, inaw adago sa'yn. Makapadurmo na kita ang tilababo. Kandalusan nyo anay bag tilababo, numalpas kayo nga ginaw. Kirkiran nyo ting igid na, tanay. Nagngina ti tiles anay arami dita. Kita nyo matpasit Sana kaputa sana da kayo tinaggastos di ti balay kat awan mo't pakibiyangan yawn.
Laglagi pa niyo, makipagnanad kayo dito eh. Ah, Kinayunan nyo na ita chopping board. Tailasin nyo ti para iti fish kan karne. Di yu paglalao kayo. Nagado alang dat dita nakadulin. uwan manong. Ngala, aginaw kan, tagdalos ka man iti CR. Nagkrukit. Kirkira man ang bang, ha? Masikurana ka man kitkita iti narugit na CR. No aglaba kayo, kupinan nyo adagos tilinabaan nyo. Di yu ibuntuon lita ta nagalasakitaan. Medyo nabasapay nga min dagita, manong. Iso nga ibilag ko manan no bigat. Kat di mo ibuntuon na kasta, ah. Ibitin mo, ah. Uwan, manong. Bakatan kayo ngam di yu pala amutir aramidan nyo. Di mon ko silapan. Ay, nagrigat ka ti kastuyan, aya. Ti awan makukwarta na. Takas lanis-nis ti pagkitkitaan da kada tao. Ala, aw atin yu latan ti kapsat yu. Di yun tutupan. Apay, talaga ka di asaanin nga agsubli ija abroad ni manong, nanang? Saan kanunan ako? Agnaudin dito eh. Ay, kunak lakit din no agnaudin ija abroad. Kunak no aglaklakay ijayan, tadam balay da iti asawa na ijay. Nagsinad ang arudon iti asawa na. Iso a pinapanaw da sigurun ijay balay da. Jay mo't baba iti akim balay iti nagnaud anday jay abroad. Grabe mo ti kina-istrikto ni manong. Kasla saan mo tanakabsat ti pang ibilbilangan na kada kami kan ni manang garda. Kaslamat katulungan. Ala, awatin nyo latan anak ko. Mairuam kayon tumulaeng. Limitado pa'y katigargaraw mi dito'y balayan no kastoy. Paspasensyaan yun kunakmet. Uray takabsat yumet. Tano kontraan nyo ti kayat na. Ad-ad da nga agunget. Sapay nagpig sa tingiwa na no agunget. Huwag nga rod kababain ka dagiti kaaro ba? Sapay sang kaibaga na nga iso kanot akin kwarte tinagastos dito'y balay. Iso adi makkel kan pinmintas. Anak ko. No dala ko masabali a papanan, pumanaw ako nana. Sino tinagluto ititlog? Siyak, manong. Apay ngaya kasta tiluto na. Sunny side up kuma, ah. Kinautaw mo matan. Ay, sorry, manong. Jakmot ngamin amo asani side up ti kayat yung. No agluto kay ngamin, damagan nyo pa nga umuna no anya ti pamayan nyo. Di kay basta agdesisyon latan. Ako na matlan da kayon ti boss iti na iti abalay. Pasensya kan, manong. Mangluto kay ti sabali. Diyak kayat na iti aluto. Nanan, apay adi yu baunan nga trabaho da garda kan Lorna. Manutawan dan ng papakpakan da pala kada kayaw. At damot tay ap-aplayan da. Ngam awan pa'y matawag kada kwada. Manutaw-tawan dan nga mitada lang ag-apply. Bakbakatan dan. Nagtrabaho da, idiada ka ijay abroad. Ngam nagikat da, taadda ka no inaplayan da sa bali at trabaho. Ay, agawaan da ti ag-apply ata na bumakit dan. Naimbag no ma-employ dan to pa ang mga no over-age dan taon. Bareng awagan dan to idan Narigat mo na mang namna madalatan iti kwarta nga itid ko kada kayo. Sa pay awan trabaho kon. Isudamot ko matimang tulong kada kayon Ikandak mo't iti kwartak, idi agtrab-trabaho da pa, yanak ko. Apay awan boyfriend da. Di dan makiasawa. Ay, jak amu anak ko. Awan mo't ibagbagada anubyo da. Jak amu no ilimlimod da nga ta. Di da pala makiasawa tapno ipanawan na itagbalin nga asawa da. Ha? Sa anak akomportable no ado ti kabalay ko. Awan mo't nga rod balay dagiti kakabsat mo anak ko. Isu nga rod ang makiasawa na kuman tapno ipanawan na iti asawa da ida. Kasanon no saan da ang makiasawa? Ay, masapol ang makiasawa da. Wala nga na siyak timang biyag kadakwada. Ay, sana mabalin para kanyak tinatnat gedak ija abroad. Para kada talayang nanang. Para iti panaglakay ko ken panagbakit siyaw. Agsapol damot iti trabaho da atap no makaurnong da. Kumusta ti inaplayam, Lorna? Awam pa'y matawag da kanyak manang.
Si Kangay. Imawag dan. Kauawag dalang unay. Anya, kasano agtrabaho kan? Una, agbiyahe ako nubigat. Di panawan na kami dito'y manang. Una, ading ko. Tapno makatulong akmat kin ni nanang. Tani kababain iti kabsat na. Kanayon nga agpangag. Pag naudam ijay ngay. Adda na sa pulan tigayim ko asilad apag naudak. Abangak dayjay. Saan abali tanalaka kano ti abang. Ay, naimbag ka pa eh. Alanganan samot di inaplaya kun. Jakmat mauray ti awag dan. Agaplayak sa laangan nga agabron manang. Anya, panunutam anaimbag day ta ading ko. Tanarigat tagtrabaho ija abroad. No awan na talaga ti master ka na trabaho dito eh. Kapilitan nga agabrodak manang. Alam makaamu ka Basta panunutam anaimbag day ta. Di ka agdardarasudos. Masapul abuo ti pangedeng mo. Tapno awan to ti pagbabawyam ading ko. Nakastreka ni ti trabaho di kabsat ta. Si Kangay matlor na. Kaano, ngagtrabaho ka? Urayak pa'y ti awag da kanyak manong. Ay, awan day tan. Di mo namnaman day ta. Kung kunadala day ta, awagan da ka ng kinapuno na. Saan da kang alain? Ha? Awan nobyo maya. Awan manong. Una, tano di ka makastrek iti trabaho, makiasawa ka lang. Tapno adamang biyag ken ka. Ha? Apay awan agar-aram ken kaya. Adamot angam. Awan makursunada kadakwada. Oray saan mo akursunadan Basta damak ko na, panggadan na. Praktikal ti biyagitan. Saan nga uso na ta, ayat-ayat. Basta ada pangbiag na ken ka, alakit day. Kayat mo, ti mabakita na balasang? Manong? Makiasawa ka kit din. Kita, tay adda balay na, tapno adda pangyawidan na ken ka. Hello, Lorna. Kayat mo, taga-brood na. Ha? Anya taramatin ta nga agabrod ngay manang. At dagayim ko nga agap-apply. Basit la tigastusan ta. Jay kumpanya ka nun ti makaam mo iti magastos. Umay ka dito yung syudad. Tailakad tan ti papers ta. At dala-ala a requirements di ta lugar tayo. Sa kanto agluwas. Sige nga rod manang. Awan matlangan tayo uraya ka trabaho dito eh. Basit mati sweldo dito eh. Iso nga agabrod talaangan. May sa apagilyan ti applyan ta kan kumpanya. Kasaya. O sige nga rod manang. Ina, sapay ko mata mapagasatan ta. Sapay kumaading ko. Sige, urayan ka. Agan-anad kayo iti papanan nyo, anak ko. Ay na, kailiw kayon to, ano agtrabaho kayon iti adayo. Sana bali nanang. Tano agdanton na pinta sa trabaho mi. Pauitan da kayon to iti kwartayo. Bakit akon? Diyak kasapulan ti ado a kwarta. Agurnong kayo kit day para iti masakbayan nyo. Agan-anad kayo kumaaka na yun, anak ko. Awagan tayo dalor na ken garda nanang. Kasari tayo. Agdawat kayo iti kwarta tapno adda paggatang iti agas yo. Anya nga agas. Awan mo't sakit ko, Milyo. Adda, umanuyag kayon tupay. Ken nakapsot kayo. Marigatan kayo amag na. Gagangay ti bakit Sumalog mo't tipig sa kanak ko. Basta kasari tayo dalor na ken garda. Ibagayo ta nayunan dati ipawit da kwarta. Hello, garda. Kaano ngay ngagpawit kayo ti kwarta? Di yu liplipatan ti agpawit atan eh. Ano ti kasapulan ni nanang agas? Tulungan dakmat Tanay, may ibusan ti urnong ko akwarta. Wan manong, hindi ka madanagan. Tasaan kami nga agliway nga agipawit iti kwarta para kininanang. Nainayunan nyo basit, tanay. Umad-aro ti agas ni nanang. Kung nagrigat ti agayuan iti bakit. Di ammo ti rigat ko di ti balay. Pasaray agkabaw pa yan ti inatayo. Kastaya, ala ano sa mga rod ti inatayo manong.
Saan abale? Tanuad da ka sa pulan na. Mangtad kami kinilor na. Wala. Rumbang laang, tanay, awan trabaho. Jay urnong ko lang tinamnamag agastusag para iti panaglakay ka. Hanggang na, may ibusan. Makais-is buak. Bangunan na man, Milyo. Milyo. Ay, anya kayo matan. Kay may masam titurog, ringan da ka. Di nakmat nga mining katangan iti daya ko. Di yo kabalan ti bumangon ay. Kabalan nyo mat. Saan anak ko? Marigatan ako na bumangon kan magna. Kibinan na ka. Ay, nagrigat ka ti kastuyan. Narigat mo't gayam ti awan katulungan na. Agawid ko man, lagi ti kakabsat ko, tay suda mo't ti mga sikaso ka na kayo. Ano sana kanak ko? Tamabiit siguro ti apit ko. Awan to ti pagproblema Nanang, apayan di na kami inuray iti kabsat ko. Pinanawan da kami matan. Awanan ti inatayo, manang. Pinanawan da tayon. Kaano ti subliyo di abroad, Lorna, Garda? Dualawas mila dito'y manong. Wala nga ron. Da kayon ti makamoy ti magastos para ti panakalamay ni nanang. Uwan, manong. Di ka madanagan. Sagot min kan ni manang dayta. May saklat na dito balayan. Manipod na tayo ni nanang kunak no agragsaka kon taawanan ti paka-stressak nga si kasuan. Hangam kaslaki maro mo't stress ko. Nagrigat mo't kayam tiyag may-maysa. Awagan mo't tinang ti kakabsat ko. Agaawid na ko man tawray agnaindamanan diti balay. Hello, manong. Hello, Lorna. Kaano ti awid yung ay? Saan kami nga gawin? Tawan mo ni nanang awidan mi, manong. Ha? Kan nakiasawa kami ni manang dito abroad. Isa dito kami nga agnaad. Anya? Di kay agbakasyonan? Saanan tawa mga rodan ni nanang asangputan mi. Aya, kailiw kayo na makita. Kung naknusan kayo pa yan nakiasawa, taagawin kayo kuman dito balay, tagkakadwa tayo manayin. Ha? Pakawalan da kumading ko. Mababain na ka na kayo. Ngamin, kasla pinapanaw kayo dito balay. Ang nagrigat gayam tiawan kadkadwara. Nala, bayan nyo. Tanumaadaan kami to iti gundaway. Agbakasyon kami to. Ngam, mabayag pa'y siguro day tama nung. Nay, apayakas tamat titsura amon, milyaw. Nagkutong kamutan. Apay, agsakit kaya. Uwan nga rod manang ibiyang. Jak makaluto iti kanagta, jak kabalan. Apay, anyat sakit mo aya. Jak amo. Ta jak pa'y nakapacheck up. Jak kabalan ti bagay ka mapanagpakita iti doktor. Anya, ay sos, mabitla nga rod atay lutuan kay ti kanam. Agyaman ak manang. Naimbag lagit din tada kayo akaaruba ka mang tultulong kanya. Apay nga minadikan ng asawa idi aya, tapno nadan ka kumay ti anak. Anda kumamang asikasukan ka. Uwan nga ron. Andamot aray tayo nagbalin nga asawa ka. Ngam awan mo't nagpaot iti denak. Di na nga kayat ti ukalik. Ha? Nagrigat may sama ng ibiyang. Nakakaasyak mo. Manang! Biyana!
Nakaluto akon, nakagauak pa yan, mangantayaw andraw. Kahit ayan tayo anak mo ngay, din sapay mo't nakarieng, aldaway. Mangantulatan no kay kaya na. Riniing ko ngamdi mo bumangon. Aginat-inat laang itay ririingag. Ay, una yan day tanga anak ta. Kaslabak nang. Naimbagpay kat nagitay bak nang tanagagat dalat tangag trabaho. Nga oray adaw ti kwartada. Ay, wang nga roda. Awam mo dengdenggan na asaw. No bagbagaam, win-awan, ngamdi mo't aggunay ng agtrabaho. Ala, mangantang aruday, mabisina kaun. Kaano nga'y ngagtrabaho ka, anak kaw? Urayam, ako mapsot ka, sa kagsapaw, iti panggedam. Awan mo't nga rod mayat at trabaho amaster kan. Anya aya at trabaho ti sapsapulam. Napili ka mo't ngamin iti trabaho. Kat amamat nga awan na ilepas mo akursaw. Mabalin mo mati maki-construction. Ay na, agsakit ti ulok nung kasta ti trabaho ta napudot. Kumaro ti migraine kaw. Anya, no di mo kaya't di sumurot ka kanimanong mau ama panagkalap. Mayat mo tikita na ti panagkalkalap na. Ay na, aglaminak no mayuparak iti danom. Agmalaryaak. Anya, apay adda aya malaryam kat awan mad. Adda, jaklay bagbaga ka na kayo. Ay, anyan. Imbes na makatulong ka kumamad diti balay iti magastaos. Di kay ka di madanagan tarumwarak. Kat no agawid ado isang put ko amakan kan groceries. Ha, papanamanan nga ay. Inakagsapul iti pagsayaatan mabiitak lang. Nay, si Mang Putan jay anak ta bakal. Nay, dua adadakkel abag jay bit na. Naggrocery rin sa mga agpaisaw. Wan nga raw. Nangalaan na kumay ti kwarta na nga eh. Diyak ka mo Tanang, tatang. Sabtenda kon akat na eh. Nadagsan ti awit kaw. Nala, ingkasabtanan dyan anak talakay. Oh, kompleton ti pangkusina tayo na, tatang. Mantika, asukar, kape, kan dadumapay. Adamot sabon kan masidaditan. Adapay dildilata. Awan mo't sigurot makunayo kanya kaon. Tadan ambag ko iti dahi abalay. Nangalaam nga iting gatang mo kadagita anak ko. Ay kat diskartek daytan No diskarte laeng adaw tiwagas. Kan nalakala dayta. Nay, amangan no agar aramid kamatan iti saan amay parbang Andres. Kita ambasait. No atapan yung agtaktakaw no agsipsip dutak. Saan? Diyak maaramid dayta. Anya nga ron nga ya diskarte ti bagbagam. Ay basta, sana na masapol ang maamon nyo. Basta diskartik daytan. Kit di kay madanagan, ta sa anak ngagtaktaka wano ag-hold up. Ola, isimpayo kit niya nagita ginatgatang ka. Pangalalaan nga ta ni Andres iti kwarta na lakay. Yak up mo Amumat atunggal ang damag takin kwa na. Diskartil at isungsungbat na. Di mat adda tay ibagbagada sugal iti online. Ang mga numakisugsugal mat ta anak ta iti online. Pangalaan na ko maiti isugal na ngay katawan mo't trabaho na. Katanya tamom ngay. Kanayon ngamin na nakapupok iti silid na. Sa larumwar no agdigos kan mangan. Intun kwan sumrag manan ng agsilpawn. Kat pasaray ilak na pa iti kwarto na. Yak amo Kasano ayan ta online asugal. Jak mga rod amaw. Basta mangmangag ko laang dayta kadagiti daduma kalugaran ta. Sapay ko tawan maday nga aramiden day anak ta. Tauray agkulkulong laang iti silid na. Adamot latta kwartana.
Insan Andres, inta makibunag iti darat inton bigat. Nangina ti tangdan tayo sika, kontrata. Oho, nasakit ti sikat ko insan Abel. Lakailatan. Apay aya atunggal awisan ka kat pagkadkadanak insan. Kasano katawan pa'y nasaya at matapangawisam kanyak insan. Pasig mo't at trabaho. Kat kasano nga raw na makatulong ka kada antik na angkel no di kag trabaho. Tulungan mo't danti Ay, di kag sasawi ti kastabel. Tadi mammo ti sitwasyon mi balay may. Apay, masiguradom ka na yung awan may tultulong ko kadakwada. Kat no siyak ti provider da itan ni balay. No kasta adan trabaho minsan. Saan matla trabaho ti pangalani ti kwarta? Depende iti diskarte da ita. Na-diskarte ito'y kasinsin mo minsan. Iso nga ura awan trabaho, makadiskarte aki ti kwarta. Isa di ka man kundi bagbaga kanyak. Tamang ano ti kwarta ngamsi ka. Nay, nakamotor ka mo't asimang patanakaw. Akin motor di tangay, barbaron sa amat. Talaga barbaro na ito nanang, kairurar ko. Ginatang mau. Well, iso na lang, tahulugan. Nananay, pangalam ko maiti paghulog mau ka awam mo trabaho. Sapay nanginan sa tikas ta klase ti motor. Apay aya asang kaulit yung ibaga tikasta. Ure awan trabaho, may ikan kayong matlatay ti kwartayaw. Sana ya? Kaya't may nga rod mata maamuan. No sa dino ti paggap-gapuan ti kwarta nga itin mo kada kamay. Diskarte nga rod. Diskarte nanang. Hello, Marcelina. Hello, Andres, my love. Kumusta? Nairuar mo yung motor mo? Uy, my love. Addan dito balay. Isin kunto no madamdama tiladawan na. Okay, my love. Kap-kap na kamala ang tinapilim ang motor mo? My love. Launay Thank you Addan aramatak no kas diyang agpaili ak amang irwar iti ipawit mo akwartak. Awan anyaman na. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kan ka. Ay ayaten ka ngamin unay. Ay ayaten ka mo Marcelina, my love. Kan usaran ka mo ilaang into nagawid akto dita Pilipinas. Addan to pag-service ta. My love. Kaano aya ti awid mo? Basta maklaat kanto. Jak ibagbaga tapno masorpresa ka. Anya? May mayat mo lang sakbay mo nga ibaga. Tapno masaganaak mo. Makadalusak dito balay. May lutuan kay tinaimas sa taraon. Kasjay. Basta, may mayat ti sorpresa, my love. Sige nga rudan, tagtrabaho ang kon. Agpaw itak tumanen inton at sweldo Bye, love you. I love you too. Bye-bye. Nay. Apay asinaw ti nagipastor iti kalding na dita paraangan bakat. Sapay nagdadakkel akal daing. Ginatang jay anak ta dagita. Anya? Nagadaon. Nangalaan na nga iting gatang nakadagita. Ay na, uray damag-damagan taday takang kwa talaga di na ibaga. Diskartilat isungsong ba na? Nangirwar iti motorsiklaw. Sa ita, gimatang manen iti kaldaing. Naimbagla ka no atarak na, paduam ka na. Ay kit magagitak nga agpastor Iso na lang ta mapasilak at talaga iti anak ta. Anya nga ta aya diskarte iti ibagbagana. Ay hija ka mo Tano pilitak nga mo, makaunget pa'y. Iso abaybay amman laangan. Insan apel, kaya't mahot agtarakan iti baka? Apay, aday patarakan mo insan. Iso nga ro damagag ka. Damagag ay ano awan? Bakam, insan? Nakalaam. Gatangag pa'y laang. Tano kayan mo, ala akong. Ay, katuwan
Kaya't ko, insan. Ada nga minantarakan ni tanga kalding kanuang. Ang mga no di na maasikaso, no ado ti taraknan na. Kano nga, insan? Inakalaan inton bigatan ano kayat mo? Oo, sige, insan. Kaya't ko, tapno adaman mo't mabingay ko. Babae ti alaam, tapno aganak, insan. Ha? Nini, umawag man ni Carla. Hello, Carla. Hello, Andres. Honey, I miss you. I miss you too, Carla, honey. Apa yung imawag ka? Wala tadamagak no na alam jay impaw it ko akwarta. Ay, wag. Kalalak lao na eh. Kasang-sangpot ko dito balay, so jak nakachat itay. Kasta ka di? Agad umdas day ja paggatang mo iti baka? Wala, honey. Inakalaan na no madamdam at ibaka agatangag. Paaduan nga ro dawan. Tapno inton sumangputak. Adan to partsenta into nagkasarta. Wen, agbalin to alimara dya, tapaganakag. Babae nga min tigatangag. Ay, wow! Mayat nga ron no kasta, honey. Di kayat ko no agawidak. At ako masangpot akabalay ta. Ay kat sumangpot ka dito balay mi ah. Ang damot balay mi. Di kayat ko akat te kabukbukudan ta ko maabalay. Ha? Awan mo't kwarta kapag paaramid ko iti balay. No kayat mo, pauhitan ka iti kwarta. Tagi patakder ta. No andalote yo, isunti pagipatakderam. Ha? Ay katwa na. Adaya umda sa busbusan ta pagpatakder iti balay, Carla. Adda iso na lang tayo inot. Diyak may igulpi nga ito di kwarta. O kailangan matkadi oray ininot. Tinapatag, malpas. O sige, huston to no agawidak. Nalpas to no agawidak kanya. O sige, sikati makam mo. Paspasuro taklatakan kan, honey. Oh, shot mo insan. Sige. One insan. Ay, itaman pa yung awisan na kaitinom insan Andres. One insan, dayuman ko problema ken ka. Ken kayat ko tiyag patulong. Apay anyat problema minsan. Ag problema ayamad tikas ken ka ket nagano ti kwartam. San man insan? Dakkel ti problema. Ada ngamin dua nobyak. Agpada nga OFW ken agpada abalaw. Anya. Dua ti nobyam. Waninsan? Ket jakilibak. Isuda ti paggapgapuan ti kwartak. Anya. Apay ngayat wa. May sako malanga. Naitang ti kamalay kinsan. Tiyamok makalusutak iti da ito. Yung saan samay. Tanay. Umadanin ti awid da. Allah. Bakit kasano nga rudaytan ngay insan? At na panunod ko pamuspusan insan. Kat si kalang tiyamok ang makatulong kanyak. Di mo't awan nobyam. Awan insan. Ayos lang oray agbaakak. Marit agbaak insan. Isa ata ngay adamot itsuram. Agpada tamo't gwapo pa sait. Patsyak magustuhan na ka di may sa anubyak no armam. Anya? Tila ibagbagamot insan. Alan insan. Oh, at tila dawan ti ibagbagakin ka. Rugyam nga armunan, tas sinakaon. Diya may sa tipilyag. Diya agnagan iti Carla, ta napimpintas, kan ubing tilangana. Kan mayat ti pamagina. Sikan ni Marcelina, ta diya kayat da diya. Nalok maglangarodan, nangisit pa. Kan mature ti rupa na. Ay, nalabas kamot insan. Nobyam uyawam. Jak inayat dagi jay insan. Gaputa magipita kaon, mangpili akong niti maysa kadakwada. Isa ni Carla ti pilyag. Kukwam ni Marcelina. Armo mo insan tapno makaasawa kan. Ado ti kwarta ni Marcelina. Manjak. Tila'y paparamid mo insan.
Ala na insan, pangasim, tulungan nak. Diya kaya't nga dariribo ka mapasamak. Isong armam. Ipakita ti profile na iti FB kan ka. Armam, sakon to sinaan. Anya? Ala na insan. Oh, dahito ti profile na. Kita man eh. Oh. Ala, kopya mo tinagan na. Tamakyam amu kaken ko na. Apay ngay asina anak mo tan Andres. No kaano nga agawid ako ni Timabit. Sinaan na kon. Pasensya kan Marcelina. Sorry. Diyak kaya't agilimad kan ka. Hanggang adan sa bali nga ikalaysak. Anya? Sapay ko mata maawatan nak. Sapay ko mata di nak ilunlunod. Di nak ko makagura. Nakasagana ak amang isubli ka dagiti na itid mo akwarta kanya. Basta di nak idarom. Apay alino ko na Andres. Apay. Sorry Marcelina. Anya, sumangpet tinubyam ko nam. Wana nang. Ada na yan, nubyam. Ada. Diyak laimbagbaga ka na kayo. May isa nga OFW. Anya, kahit umay dito'y balay. Wana nang. Isu tinagastos iti may patpatak dira balay mi. No kasta. Jay nubyam, tinagap-gapuan ti kwartam. Jay ibagbagam diskartem. Wana nang. Awan mo't dagas na tanobyak mo't. Ikasar ko ni Carla. Anya, agad ka nung arugtisang penangay. Inton umay alawasan nanang. Agyamanak no adagayam panak ay karikken ka Marcelina. Kasapulak ti mangandingay kanya. Gapoy ti panang loko kanya ti kasinsin mo, Abel. Adtuya ka mangandingay ken ka Marcelina. Awagan naklang no kasapulam ti kasarsarita. Agawid akong iti mabiit. Mabalintag diretso di tabalayo. Ay kauna. Niapong kumutla ti kadwak diti balay. Welcome ka diti balay may Marcelina. Abel? Si kakali ni Marcelina. Wan, siyak nga rod. Agyamanak iti panang sukon mo kanyak dito airport. Ala, tsaklaim pagarop. Nagpudaw kamot gayam iti personal. Kung saan kamot analukmag. Isasaan ka anabigbig. Ladawan ko dagijay, idi ka ubing akpay. Ay, kastaya. Napintas ka gayam iti personal. Diyak kayat ti agipos iti napintas aladawan. Dagitay naaalas aladawan ti ipupos ko. Tapang kita akno talaga mo ilaan na pudno ti lalaki nga agayat kanya. No kasta, saan kayo ang nag-video call ka ni Insan Kao? No agsarita kami, naka-off ti camera. Diyak kayat nga ipakita ti rupa. Baliktad kamot Marcelina. Dagiti daduma, papintasan da iti kastaunay ti rupa da iti FB, babaan ti filter. Ngam iti personal, saan damot anapintas. Sa balimot ken ka, tapapangitem mo't ti rupa mi ti ladawan. Kasta ti kayat ko. Mala, intapay mangan, Abel. Ayan nga tangay ni Carla, jakmat makita. Kunana nga da dito abanda, ngam awan mo. Andres! Sino ka? Ala, apay di nak mabigbigan. Siyak ni Carla. Carla? Apay nga yakas to. Bakit mo't gayam iti personal na ti Carla? Kung nagngisit mo, nakapudpo daw iti profile picture na. Uy, Andres! Anyat mapaspasamakan ka. Mabit man lang, Carla. Di ba, kunam, 45 lat taon mo? Awan mat. Senior citizen kan samat tayo. Ala, saan mat, Saan akpay mata senior, Si kamot?
Jag paiso nga minti bagam manutawan mo. Jak patya na 45 lang. Ay, ala, ibagak man latag paison. Ngam ikarim adi ka maupupay kanyak wan. Manutawan mo kunak. Agwa, 62 kun. Saan la madlaw ta? Naasikaso akiti bagik. Sana madlaw nga. Nakadkadlaw nga rod unay. Kung nakpaikit di 68 mon. Ti boses mo lati ubeng. Tilangang bakitan. Grabe kamot nga agsao, Andres. Makapasair kamot itirik na. Ay, pasensya kan. Diyak ngamin naman nakasto ti makita. Kanuan gayam, sorry naglibakakan ka. Saan ta makapagkasar? Ta kasado akiti mo na nga asawa. No kasta, saan ka abalo? Sina akiti asawa? Saan nabalo? Anya? Ay, inak man pa igayam agsiar. Nasakit mo ti tiyan ko. Ayan tinubyam ngay. Kunak man no sinabat mo ija airport. Intarayak na nang linibasak. Ano na niya? Ay nagloko kan. Apay ngayon tarayam ngay. Ay, bakit mo't gayam? Kung saan abalaw? Sina iti asawa na? Inulbudan nagdayay. Anya? Kano surutan na ka dito'y ngay? No, masapulan na Basta diyak kaya dayay. Katawunan yun samot dayay. Isumot la di na kaya't nga ipakita ti ropa na nag-video call kami. At nagayam ilimlimeng na. Di ko na may tarayan nak, Andres. Ha? Apay nga da ka. Awan babayin mo Intarayan nak ija airport. Apay, ibayin nak. Di mo maklon na bakit tinakarelasyon mo? Ha? Pastra ka nak. Ado ti pagsaritaan ta. Agsinatan Carla. Ay sana mabalin. Kalpasan na hinuthutan nak sina anak. Naglalay nga mon ngay. Awan ti sina mapasamak. Laglagi pam. Adon tinaitad ko akwartakan ka. Carla. Di nakpang namnamaan iti awan Andres. Agguluwak ditoy. Ipus kay ti social media. Ibabayin ka. Kayat mo? Ay, isa na. Agnada kon diti balayaw. Mayat ka man wano saan. Sana siyak ti padpadasam. Tadinak pelamam mo. Ha? Potdak tapuputdam no sinaanak. Agkasar kami kan ni Marcelina, insan. Si kanto ti may nga abayan niya. Ha? Wala ni Andres nga bay, ala anak mat. Ha? Masapol ang mabantayak ta kasinsin mo, iti sa di naman napapanan na. Tama nga nagbabae. Ala anak mga abay. In ka man ni Jay, Carla. Ay di nakpapanawan. Ha, pagagsitan kan tupay. Uray ba katakon, ngam napigsaak pay. Ha? Insan, baliwan tantaw tagsarita. Apalan ka, insan. Nasingpot, kan agpay so abalo di inasawam. Sana kas kanyak. Pikilangar di rupanan, inulbudan nakpay. Kuna na abalo ngam saan mo't gayam. Thank you, insan. Ta inyam amom ni Marcelina kanyak. Nagpintas gayam iti personal ni Marcelina. Tsak na yung pagkarop. Nakiktutak mo't nga ron, hindi nakita kiti personal. Kun talaga nasingpot si ka. Imbag ka pa insan. Nakatumpong kay tinasingpot nga asawa. Sana kas kanyak. Nakatumpong nga kiti apera babae. Nanang, tatang, yam amok tinubyok ni Soto. Soto, isuda dagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras nyo, nana, tata. Kastamat kan ka barok. Nasaya at mat na nakapasyar ka dito'y nanumualugar kan balay may. Wala na, kayat kayo matamam-amo ka ni tata. Kagaano nga ito'y nobya, Mia. Tagabangir a barangay, tatang. Anyat trabaho na nga Driver, tatang. Ay, adalugan, Mau. Ay, awan tata.
Makiman-maneho aklang iti pampasada a jeep. Ay, makiman-manehaw. Saan mo nga ron ang mabukudan ti kitam nga agpaspasada? Adabos mau akabingay mau. Uwan tata? Mala, mabit lang niya. Tay nakmang isaga na iti merienda, baro. Anya, madjinubium ngay. Makiman-maneho laan. Ay, huwag nga rod tatang. Ngam kadagiti talo ang nagaram kanyak. Ni mo lang amin suto ti adda trabaho na. Tadagay jay duwa nga agpada kay istambay. Istambay da lang arodan na bisyo da pay. Ang mga nagrigat kantula, ang iti sidong na jaso, tao anak kao. Sa bagay, jak pay matkit ni makiasawa kan kwa na tatang. Uwan, tanay. Narigat ti mailawlaw an anak kao. Laglagi pa, awan trabaho. Saan ka amak nang? Sa ka pala makiasawa iti pobray. Ay na, nakakaasikan tula ang anak kao. Uwan tatang, amok day ta. Jakmat kaya tagrigat itag nanayon Sakit inaklon mo na di alalakay. Kat saan ba tabak nang? Nasingputmut nga min tatang. Kan madlaw ang nagagat. Oray man kagat na amin agagat. No padamot na marigrigat kan makipurpur diya laang. Awan serbi na Ado mat ti nagagat di ti lugar tayaw. Hanggang isulat tamat ti panagbiag na. Kasla kanyak. Nagagetak mati kunak. Inal daw at trabaho. Hanggang santay matlat ta abimak nang. Iso ano kayat mao ti saan tong agrigat. Pilyam ti pakiasawaam. Di kag dardara sudos ang makiasawa iti pada marigrigat. Taawan na pinta sa masakbayam dita. O niya, sumurot ka kanya ka mapanagbiyahe, Mia? Kauwan aso to. Awan matlat araramidak dito balay. Alang aron, agrobot ka, tay kuyog ka. Sikati para sukli ti pasahero. Ay, kauwan day talagayam. Mabitla nga ro tagpalasak soto. Nay, ada matlitsong manok. Nangalaam di tabakat. Insang putmut ni Mia. Ginatang kano jay nubyo na. Simurot ngamin kankwa na nagpasada. Ay, inggatang nangarudan at ay boundary na nagpasada. Awan ninyawid nan At damot siguro. Pakitang gilas mat na di alalaki. Ura awan samot ti paggatang na kati karkarigatan na. Takayat na ti agpa-impress. Apay aya akas lakagurguram jay nubyo ti anak ta. Ay, jak kursunada na jay. Oray kumaan ulugan na jay paspasada na tamabalbalin pa'y. Hanggang makipaspasada mo't laang. Nung nakapsot ti biyahe, di awan kita na. Sana bali basta nagagat kan nasingput. Ay, oray sana nasingpot nitaan, basta ano ti kwartana. Tinapatag, adaw ti kwartana, nga oray agsiksik kawil tulaang. Dito iti balay Mia. Ala, sumrakan. Ha? Dahito ti balayo soto? Uy, alakit din, sumrakan. Pasensya ka na, basit lang to'y balay may. Asino ti kadwam dito ingay? Lagi ti dadakkel ko, kan ti kabsat ko, kan ti pamilya na. Ni, imbag man tao man ay kayo dito soto? Yan anay min ti bagbagi mi dito eh. Awan nga min balay ti kabsat ko. Isa makipagnanaad da dito balay. Ay, kasta aya? Narigat ti panagbiag mi Mia. Pasensyakan ta saan kami abak nang. Ay, awan problema. Ay, kwa, uray agawid ak mo dagos gayam, tanda gayam maramidak iti balay soto. Ne, kunak man namang rabi ka pa dito eh. Saanan, inton maminsan laangan. Itulod na kung tagawid akon. No kasano ti kinapobre tayo? Napopobre mamagaya man da soto nanang. Ha, apay anak ko nam ti kasta anak ko. Wana, tabas-basit mo di balay dangam ti balay tayo. Kat ti division ti kwarto da ka kurtina laang.
Kan nagbasit lang arudan di balay da. Nagaduda pa nga agigyan. Ha? Ay, imbis sa mga rabi ako may di balay da saanan ta naglipit mo di kusina da. Saan nakakomportable? Katanya nga road, talaga kasta. Aw-awatim latan tauray mo da tayo. Nakurapay tayo laang anak ko. Ay, wan matkit di Ngam, tasla nagrigat ti maikamang itipada marigrigat nanang. Ha? Tapay mo. Nasing po laki di. No awan bisyo na, kan na parabor, kan nasaya at ti pamilyada, awan problema iti dayta. Nasaya at matkit ti pamilya na kanyak nanang. Madlaw na singput dangam. Oray na singput da no tong palbiag tumot ti panagrigrigat ko. Awan serbina. Kat agtinulong kayo nga agtrabaho no bilang da kayon to ti agkagasa tanak ko. Ay, makitan to no kasano. Ay ayatam tinobyo mo no saan. Ay ayatak makidi ang jengarod istado ti panagbiag da tagbalbalin alapod nanang. Medyo alanganan no daduma. Mas agari ti panunot ko ngam ti pusok no maminsan. Anya? Napananmanan jay anak mo, bakit? Dinagasmat manan jay nobyo na. Inkuyog namanan ang nagpasada. Intunkuan na sikugan. Katagkasarda ko mga minan Madlaw mo't anasing put jay nobyo na. Anyat ang maam no agin sisingput laang. Kung na ngamin na 50-50 ti panagayat na iti dahi alalakay. Hanggang sumursurot matlatang amin kan kuana. Jak korsonada da ja para kan kuana. No siya, kayat ko tanadayaw abaro. Basta makita na agmanaw, kan nakaisam lata. Naglakatag pamarang. Siyempre, agin sisingput paimot ita, tadamdamo na pailaang. Hanggang no agasawa ng taon, awanan. Rumwar taon, tipod no aburik na. Kunang tikasta tamadlaw adi mo kayat day di alalaki para iti anak ta. Pasig ang negatibo ti maibaga, may papankan kwa na. Anyat aramiden ta dito'y soto. Pasok katak tipilid to'y lugan, Mia. Oh, pare Soto, kumusta? Ayos lata, pare. Agsukatak man iti pilid. O wala. Adamat na pintas adayaga kaduam. Ay, uwan pare. Ni Mia, nobyak. Ay, nakatsamba ka, pare. Nakajakpat ka. Uwan na, pare. Hindi ka pala pagtugawan tinobya mi jay, pare. Adda tugawi dya unag. Agya manak, pare. Wala, Mia. Umay ka ta, agtugaw ka ijay. Pangur-urayan tayo ti pasok kata kapilid. Kan inakpid kumatang iti danom di tabangir ng store. Naggasat meten ni Soto. Takaskin ka tinagbali na nobya na, ading. Aywan, siya kayam ni Manuel. Ti akin ko kwa iti na iti pagtagilakwan iti pilid. Siyak mo't ni Mia, sir. Ano kasta? Kukwam day ito pagtagilakman? Saan ka lang trabahador dito'y? Kukwak na ito'y. Saan na madlaw asak ti bus na dito'y. Ta simpli aklang amin ngagkawkawas. Saan na madlawan niya. Ta saan ak ngamin na palangguad. Wen nga rod. Ti amok ka trabahador ka dito'y. Ngam si ka magayam takin kukwa. Aywan, mabali na maalat ti cellphone number mo. Di ka madanagan. Ta kayat ko lati makipagayam ken ka. Tanuan na kayat ko adamagan ka ni Pare Soto. Ket jak makontak. Sikat di kontakek, ading. Sige awan problema, sir. Di nakawagan iti sir. Ta sanak ngagpapabigbig, ading. Mang Manuel ko namlatan kanyak. Ang, di mo ko manibagbaga ka ni Pare Soto.
Ngayon mo ti number mo kanya, kun. Tama nga no sa bali ti panunutin na. Wana, Mang Manuel. Day talatan cellphone mo ti sangsang Mia. Di ka pa'y makadalos dito'y balayan, gapo iti kasi cellphone mo. Nagrugit manan to'y balayan. Di kay ka di madanagan, tano bumaknangak, kaya lang kay iti katulong nyo dito'y balay. Tapno saan yun na problema ang tinarugita balay? Idi suman pa'y nga minta cellphone mo, Mia. Tagdalos ka man mo't. Di ka pa'y makaluton. Sige, tagdigos akon. Adda pa panak nanang. Papanamanan. Adda saraka katao. Sa dino tinapanan ni Mia, nana? Nay, kunak man no si katikadwana, wano kasi narak na. Ha? Saan, nana? Diyak nga rin makontak ti cellphone na. Isang imaya ko ni ti balayo. Anya, ay awagam laangan baraw. Tanay, awan lod ko apangawag ko kankwana. Naka-off ti cellphone na, nana. Diyak makontak. Agyaman na, tadinak pinaay ti awis ko kan Mia. Jack ngamin kaya't agumura ka kanyak, Manuel. Agyaman nak, dinak pinarigat. Inaklon na kadagos. Sorry no inarem ka nga oray amok ang nobya na kanisoto. Okay lang, taalanganan nakmula kankwana, Manuel. 50-50 lang ti panagayat ko kankwana. Ha? Talaga? Wen, ay, pudno nga damot panagayat ko kankwana ngam sikat ti kayat ko apaki asawaan, Manuel. Oh, naggasatak mo tan. Ngamin, siya kayam ti kayat mo apakiasawaan. Sige nga ron, ta ikasarakan iti kabita na panawan. Ngamne, kasaritam to pa yan na imbag ni Soto. Makisina ka ang naimbag kenkwana. Ne, apay nga yasina matan ti ibagbagam Mia. Anyat nagbasulaken ka, apay yasina anak. Awan basol mo, Soto. Basta nagbaawan ti panagayat ko kan ka. Sorry talaga. Narigat mo't ano pilitag ti bagik amangayat kan ka. Ta sigurado asaan tantumot laan naragsak no kasta. Di na kumamat sinaan. Ay ayatan ka, amom na ita. Di mo't addan plano tang agkalaysa. Apama na makaurnungak, ikasar ka adagusan. Lipatan mo day ta aplano, Soto. Basta kayat kunti makisinakan ka. Kat pa nga asim di na kung dagulitan. Tad-adda gumurakan ka. Kagurgurak ti madagdagulit. Mia. Tatang, nanang, iso ni Manuel, nobyo. Ha? Nay, kasinsina yung di kalman ka ni Soto. Ada-adagos kasukat nan, anak ka. Kawan Di kay ka di madanagan, taadayo nasaysaya at ni Manuel ngam ni Soto. Pudno medyo laklakay, ngam napimpintas mo ti panagbiag na. Anak ko. Isugayam takin kuko iti pagtagilakwan iti pilpilit ije sentro, nanang, tatang. Dakkel je pwesto na ijay. Uwe, nana, tata. Ang saan ko ngay palpalastog na ita? Napakumbabak namin. Sa anak apalangguan. Kas makita yung simple lang ti panagbadbadok. Mga manumot nga iti ikita di negosyo, iti may sangal daw, sir. Ay, nawadwad ba ang saan na masapol nga ibagak. Ta jak kaya tagpalpalangguad kunak manen. Anyamot day tadamdamagamot lakay. Nana, tata, kayat kon ngay kasar ni Mia. Apay, sigurado ka makiasawa kan kankwana, anak ka. Wen nanang, ni Manuel ti kayat ko apakikalaysaan. Awan amok anak pasulak iti anak yun, nana. Ngam, apay anarambit na ti kastoy kanyak. Ala, pasensya kan barok. Ngam masapul nga awatem ti gasat mo. Tani, makikalay samot ten iti sa balay. Nadala ko makarbengak nga agdarom aramidak. Ngam awan mo't ngamin, nana.
Ala, panunutom laengen asaan ada kayo tinaikari para ititunggal maysa, Soto. Pagawidin laytaan. Aklonan na tigasat na Tadi dangarod kaya tang. Ipilit na katibagi na iti anak taan. Nana, agawid ak nga rodan. Sana bale, tanapanak ni kakon ti kinapudno. Naamwa akong ti rason no apay asin na anak. Gapo siguro tanabakbak ng Radya Manuel ngam siyak. Nakurapayak lang amin, Nana. Nay, anya day tabilbila nga makwarta, Soto. Nakita'y nabayagan nga inururnong ko, Nanang. Bilangak man no umanay matla pagpuunak nga agnegosyo. Agnegosyo? Nanang, ado ti mabalin na rugyan ang negosyo. Basta adakwarta ang maaramat. Ay kaun nasaya at dayta na panunot mo anak ko. Ada magkayam urnong mo. Induldulin ko na gito tausaran mi kung maapagkasar ka ni Mia. Ngam kasjay mo't nang tinapasamak. Nala, aklo namlatan tigasat mo anak ko. Di mo na ayayan tabagim. Tapno saan ka marigatan nga ag-move on. Kwarta Mammat Manuel, adala ko magatanga. Anyat gatangam, tasakon ti manggatang. Anyamatan, manipod nagasawa ta, dinak painig ka na pulo siti kwarta. Sana balya, libre matikan kanam di ti balay. Libre amin. Ang matipid mo ti makan, kan man manungag si data iti naimas. Talaga kasta, tanay. Adukan nga ron, ti bibiyagak di ti balay. Apay nga minapatidag iti kakabsat kan kakaanak ka madada ditoy. Isuda mo ti mas prioridad mo ngam siyak nga asawam. Anya ibagbaga ta asawa manong? No adda reklamo na, papanawo mo dito'y balay. Nala, di kayo nagapa. Ala, mapana ko nito ang tinegosyo, tanay, aldawan. Umayak mo't Manuel. Diyak kaya tagbati dito'y balay. May stress aklaan ditoy. Hoy, pare Soto! Kumusta? Long time no see, Huwag pare, tanay. Bisya kiti kalabas sa tawtawen. Umayak man agpasukat iti pilid tilugan ko. Lukan mo na ito'y? Wow! Nagpintas, Agyamanak pare. Manuel, ikanak man iti paggatang ko iti meryen. Ni, Soto! Juan Mia, kumusta kayon ngay? Ay, kastoy saan nga okay? Ayos na ayos pare. Naragsak kami iti asawak. Ket ulitek tiyagkin daw iti pasensya gapo iti napasamak iti kalabas. Amo ka nasakit tinakam mo ka na kami nangro na kanyak. Nalipata ko na dya pare. Nakamubunak mo ten. Saan nagpakita ka na kayo no nasakit pala tinakam ko. No kasta, kanayon niyo ang makita ni Soto, Nanang? Nanak ko, napintasan ti biyag na. Ado kanumutan ti siyap na ijay sentro. Damag ko anang rugi iti basitla negosyo. Aging gaan na padakkel na, kat mayatan ti biyag na. Anya? Imbagpay ka day dya at tao. Nay, apay akasta ti saom. Ay, sana ka naragsakitidan na ni Manuel, Nanang. Kunakno na nama ay tibiyag ko ijay. Ngam saan matgayam. Anya? Kasano, nagadumot ti bibiyagan na. Iso matipid ti makan. Gandinak pa'y pagigaman iti kwarta. Ay kat anusam ta iso ka nga ron ti pinilim. Ti importante, saan nakaakab-kabila na nakaw. Ay, saan matkit ding, jay kinaimot na, tijak maanusan no daduma, Nanang. Kuripot talaga. Kunaklan o asino ta kinlugan iti agpasukat iti pilid, si Kamagayam Soto. Juan Mia, awan nila kayo mo? At daytay nga madala na panan nabiit.
Apay sa bali magmanan tulugan mon. Sino katakon di sigod, ta nag-upgrade ak. Ay, imbag ka pa'y soto. Agsusukat tilugan mo. Ngamda kami, awan pa'y lugan mi uray tay lalakaan lako ma. Ha? Ne, apay nga ikat bak ng samot ti asawam. Anya bak nang? Nagado ti bibiyagan na kakabsat kang kakaanakan na. Nagado nga agpay sulako mi apilpilit ditoy. Nga mawamulugam me. Ha? Sayang nga ron. Ay, agbabawi ka nakikalay sa ni Manuel Soto. Ha? Ne, agsensinyasan tinang sukat iti pilid. Agbayad akon, tamapan akon, Mia. Sige Kat agyaman kami manan, Soto. Nanang, sa anak sa nga agiskwelan. Marigatan na ka talaga. Apay, no padasam pa'y uray may sala a semestre, anak ko. Pampanunutom lang amin anarigat, iso akasta. Marigatan na ka talaga, nanang. Idinto pa'y high school akit narigatan nak. Namin ano ka nagdubli. Nasyan la siguro dagiti maistrak kanyak isong impasadak. Ay, alangarod narigat mo't no pilitan da ka. No talaga adi mo kabailan. Tano agiskwela ka kuma, kat dublyan mi kinitatang mo ti panaggagat mi. Uray narigat ti panagbiag tayo, kabailan da ka apagadalan. No lakit di ta interesado ka nga agiskwela, anak ko. Interesado ak nanang. Iso nalaang ta talaga ajak kabailan. Nakapoy ti ulo. Anya jay kunam, Leonor. Di ka nag-eskwela kunam. Marigatan ak tatang. Agtrabaho ak laangan. Ay, saan na mabalay? Amok asadot mo lang na ita. Agmay-may sa ka nga anak may. Kalpasan na, saan ka ang makaadal? Kasano tayo laangan nga, hindi ka ag-eskwela. Kasano nga raw amayaon na kami iti kinarigat ti panagbi. Di mo pilitan, no talaga adi na kayat lakay. Tanarigat mo't. Di mo panoy-noyan ta anak mo, Rosa. Alukuyam kit di nga giskwela Tapno pumintas to matibiyag na. Kita man, nagitay kakaanakam. Naka-eskwela da amin. Kan ore nagiti anak, nagiti kakalugaran tayo, nakaadal da amin. Nakaadal da nga agpaysuang kadwan namat kadakwada ti awan trabaho na tatang. Wen tasadot damat ngagtrabaho. Iso ano si ka, lumakalpas kay ti panagadal mo. Ipakat mo adagaws. Agtrabaho ka, tapno bumaknang ka. Tatang, Agsagana ka. Ag-enroll ka ninton umay asirek. awan mo lang ti amo ka kurso ay enroll ko. Siyaks di mangibagay ti kurso ay enroll mo. Apay, no paginanain tapay ti anak talakay. Uray makatawon laeng. Tapag pampanunutan na, no anyan to a kurso ti alaan na. Kanon to paya makagradwar ngay, no aginanapay laang. Sayang titawain. Anya ko maakurso ti enroll ni Leonor Isko. Pangalag ti kinaners. Anya, ay sus, kabailan na nga ta. Kabailan na. Asaan na nga minti utek na Pampanunutan ng tumay adi na kabailan, di pumaysaw. Kun maysa, nagastos day ta a kurso. Marigatan talakit di lakay. Kataramidin ta ti amin na kabailan ta. Basta makarturpos ti anak ta. May remedyaw ti kwarta. Nalakalaan day ta. Siyak ti makaamaw bakay. Ay, alangano nakdita Isko. Amangan no saan akabailan ni Leonor ti kinaners. Saan apanang tagibasit ijay anak ta. Ngamamuta mo ti pagpatinggaan ti kabailan na. Si ka nga minti malaan na kahit na nakapoy ti pakinakamaw. Lakay. Apalak jay anak ti kabsat kaw. Nagpintasan ti biyag na ita. Inyaon na pa yun iti kinarigat ti panagbiag na iti dadakil na. Naggasat nga raw jay kabagis kaw. Ta adda anak na a nurse ija brown. Agasam. Di kotse pa yun nakabagis kaw no mapanda makichinda.
Ken no mapanda makimiting iti senyor di kutsidan. Don ken donyadan nga gasawa. Sa mayat ni nurse nga ala ni Leonor tapno agabrod tumay. Kasaritam to na imbagjay anak mo. Ngam no talaga adin akayat, di mo pilitan. Basta siyak ti masurat. No anya ti desisyon kaw, isaw ti matungpal. Leonor, maudain asalunsun ko na ito'y ken ka. Ketikayat kaw, wenlaeng ti sungbat mao. Tatang, Ag-eskwela ka, wenlaeng ti kayat ko asungbat. ha? Ag-eskwela ka, Marigatan ak matatang. wenlaeng ti kayat ko asungbat. Ag-eskwela ka, wenno saan. Kat, wanan ang arod. Ngam kasanon no marigatan ak kat mabagsakak. Apay, itulok mo nga raw. No kasapulan nga kopya ka, aramidem. Kopya, nagiti ka adalam, no examine kayaw. Tapno saan ka mabagsak. Tatang, Kandi mo nga min pampanunutan ti kinakulnet ti ulam. Panunutam analaing ka. Kabalak, kunam. Ala, agsagana ka nga raw, ta ag-enroll kan. Tanay, panagi-enrollan. no kasta. Kina-nurse matalaan ni Leonor kabagays. Wain ka ba guys? Ta umapal kanu ngamin iti anak mo a nurse nga adda ijay abroad. Kayat nakanumag ti bumaknang. Kayat na kami kanumag ayaon iti kinarigat. Ay, kamayat nga rod ano kasta, tanay, ag may sa nga anak yun ni Leonor. Isulaan ti mabalin na makatulong to kada kayo kan ni Ipag. Wen isulaang ang tinamnama tapno bumaknang kami. Iso nga aramidon mi mo't amin na kabaalan mi kanibakad. Tapno mapagadal mi jay anak may kabagays. Wen talaga kasta. Naimbag tulan no makalpas ni Leonor iti panagadal na. Ag-relax kayon tumuten, tawan tun ti panunutan nyo paggastusan nyo. Nay, nagsapa ka mo tayo na mapanadibang kag mau para iskaw. Ay, way, pari Mariaw, tanay. Agmulak man iti aduan natag. Ay, naggagat ka launay, paray. Di ka unay agpabaknang. Ay, masapol nga gagatak. Tanay, agadal jay anak ko iti kinaners, paray. May santon aners jay anak kao. Agaburtaw, kat agsweldon to iti dolyares. Ha, Leonor, di mo't nagdubli-dublay, di agis-eskwela jay anak mau. Awan na ta, agkaralangan nga miniday. No saan ko naglangangan, saan ko nagdubli Gasla kami na kay baga, medyo nakapoy sa kanoy di pagadalan na. Nasyan na kano nagiti maestra na iso nga impasada. Ay tismoso kamot anya paray. Ha? Tila pakibibiyangam. Kan palso na ita adamag. Sana nakapoy jay anak kaw. Nalaing tupay. Managbabain lang. Isa di na may pakat ti kinalaing na. Ay kastaya. Si Kangay. Jay anak mau, anyat korso na. Kinamaestra paray. Ay, kinamaestra. Nabakbak ng tungaron jay anak ko. Ngam ti anak mau. Tagbalin to ang nurse jay anak ko. Ag nurse tao ija Brown. Tapno sigurado anak kel ti sweldo na ijay. Sige pare, labasan kan. Bagbagaan yung tuman ni Tatang Nanang. Apay aya anak ko. Ipalpalastog na kadagiti kalugaran tayo amay saak to kano a nurse. Di pa ilan ng rugrug iti klase, kastanti bagbaga na. Ay, wun nga rod. Day tamot ti dilawak ijay amam. Adda palpalangwad na. Uray ko mano saan na kamapilpilitan la iti dayja a kurso. Sigurado ang marigatan nak nanang. Ay, katdo talaga adi mo kabaulaan. Di mo pilitan, anak ko. Ngamno ngay mga lakalaangan iti sabali a kursa. Jakam mo? Mabutengak lang amin ka ni Tatang iso awan kinunkunak.
Ngam kinapudno na. Kontra itiriknak ti kayat na mapasamak. Amok ti pagpatinggaan ti kabaalak nanang. Ala, padasampay laeng anak ko. Anyat amom, amangan no narigat ko nam, ngam ka ba alamot gayam? Agabang akiti pag naada ki sentro tatang. Tapno sa anak amarigatan na sumbra kiti klasik. O sige, basta tarimaanam ti agiskwela ha. Anay, di na ko mapaayan anak ko. Laglagi pa asikalaang tayan tinamnamami iti inam tabno bumaknang. Dakkel ti sweldo ti nurse ijabraw anak ko. Tatang, Kundi nak ibabain kadag iti kalugaran tayaw. Tanay, kanayon ko nga ibaga kadakwada amay sakan nun anars. kababain ti kasta nga ibagbagayo. Masuronak nga may. Tay bagbagadaan nakulnut kano ti utek mau. Ang paneknekam kadakwada asaan na pudno na italyonar. Ipakitam analain ka. Amakalpas kay ti panaganal mau. Sa anak mo't analaing. Nalain ka. Pampanunutem nga min nakulnut ti ulo. Miso akas ta. Kabailam day ta anak kaw. Okay. Kaano nga raw nga agsapol kay ti boarding house mo injay ilay. Nakabiro ka kun bayadak laangan tapno malpasan. Sige, apagisaw. Nakalako ako ni ti mulak anatay. Ay sus, kasano na ito yan? Nagpigsa ti tudo ken angin. Kasano nga tanda gijay mulak? Bigla mo't ngaminon ang nagbagyo. Huwag nga raw. Ay, rumarak ta, nakita nagijay mulak. Nagpigsa ti tudo ken angin. Di ka rumwaran. Ang mga noan niya ti mapasamak ken ka iti iruruar mo. Tawan, agan nadak Basta nakita nagijay mulak, tanay. Jak makaid na, bakit? Awanan, bakit? Nadadaal na iti mulak. Kasano na ito yun nga ay. Pangalan, taniti pag-tuition ni Leonor. Katno talaga nga awan pangalaan ta iti kwarta. Pagsardengan ta pa ilaang jay anak ta nga agiskwela Ay saan? Sayang titawan. Imbes na makalpas adagos, awanan Kat pangalaan ta nga rod iti pagiskwela na ngay. Nabagyumot ti mulam. May remedyo mutkit day ti kwarta. Mangilako tapay lang iti dagata. Anya, apay nga aglako ta iti daga. Sa labali at masukatan taw. Adon to ti sukat na, no makalpas ni Leonor iti panagadal na. No ag-nurse to ija abroad, mabiit la masukatan day ta. Anya, Ato iti pagbayad mo itaas si mister, anak kaw. Ni, nangalaan nyo iti kwartayo kat nadadaal mo't amin amulayo iti nagbagyo tatang. Nagilako kamay, ti dagatayaw. Hala, api ang naglako kayo. Awan problema iti dayta. Sa nabalay, talaklakaam tulat mangsukat iti dayta. Ha? No may sakan ton aners ija abroad, ag-triplin taw ti dagatayaw. Tatang. Sige, sige. Mapanakaw, tanay. Ada pa'y inakgatangan. Katnay, balaagan ka manan, Leonor. Agadal ka, anaimbag. Di na kami paayon iti inam. Di kag sarsardang agiskwela. Tano aramidem ti kasta. Nasaysaya at laalaksiden dakan nga anak. Anya? Sigurado ka, Leonor? Kaya't mo matiag negosyo? Winman LV, tuladon ka. Kaya't kuti ka si aramidam. No linyam tiag negosyo, mayat. Ngam no saan mo alinya, saan ka nga agbaligi iti biyag gayam. Linyak mo't siguro ta interesado Alakit na saya at nga rudan no addagayam interes mo iti dayta. Makisusyo akman nga rudkan ka, LV. Sige, awan problema iti dayta. Agtinulong tanto nga rod ijay pwesto. Mayat ti kita ijay, tataltal lupay la a pwesto ti adda ijay. Napigsa ti aglako iti prutas ijay.
Ngam no may kanto, nayunan ta itinatang tilakot na. Anyamutan. Malas at talaga ti kastoy. Nay, apay manen lakay. Naigas man mutan na iti mulak bakit. Nadadaal damanan. Anya, ay sayang nga rod ano kasta. Talaga sayang Sapay medyo dakkel tinagpuunak ijay. Kat better luck next time Addan tulat ta pa nagswerte ta. Ay. Sapay inak kumamanan ikan iti kwarta jay anak ta. Awan usaranan Kat pangalaan ta nga rod ngay. Mangilako tamanan iti dagata Ore mauday na panaglako ta. Anya, manen. Nagbasit lang nga ruden adaga. Ilakom pailaan. Sa nabalay ta masukatan taw. Kun saan tamot nga ibisyaw ti paglakwan ta. Para mo't ijay anak ta. Ay, anyan. Apay, di mo kayat ang makaadal jay anak mo? Di mo kayat abumak ng tao? Saan akasta? Ngam kumusta tuma nga rod ti panagadal na Itad ka nga itad iti kwarta kan kwa na. Ngam di mun samot kumustaan dagiti grado na. Ay, nakal ti panagtalag ko iti anak ta bakit nalaing na jay. Saan na masapol at apak ti grado na? Nay, naila ko yun samot tantay kakaiso na aluti yaw ipag. Di kabagis mo ipag. Iso tinangila ko. Nagbasit lang aruden adaga. Inla ko na pailaeng. Ay, sa bagay, talaga nga min nagastos tagpaadal iti kinaners. Huwan nga rod ipag. Apay nga min nakasya akurso ti innala na. Ay, talaga nagastos day jay Naimbag kada kami ide. Tada jay kabsat nila kay ko amang tultulong kada kami. Iso anak kaadal dya anak may. Huwan nga rod ipag. Ay, di kabsat mo Impilit na akin na nurse ti alaan jay ka anakam. Nalaki sa nabalin Basta makalpas laki di ti panagadal na. Ay, sapay lako mga rod ipag. Leonor, sayang day tamay sa apwesto di tabangir. No adda ko mapaggatang mo, gatang mo. Ha? No kasta? Ilaklako da data? Wen, tamasakit nga mintay akin pwesto dita. Iso amanon nga aldaw ang nakasara. Tada ije ospital ti akin kukwa dita. Di damot kayat nga ipaabang. Ilako da kanon, takasapulan da ti kwarta. Gatangak nga Ruden LV. Mano? Ha? Adda paggatang mo? Adda, friend. Induldulin ko nga mintayin internet tatang kapag tuition ko kuma. Ha? No kasta? Ikikanda kalata iti pag-tuition mo nga uray di kan agis eskwela? Win LV, mabutangak mo tamang ibagaan nagsardangak kun. Kat, kasanun no maamuan daday na. Makamuditan Basta mabutangak. Diyak kayat nga agungat ni tatang ko. Ang mga niya taramidon na kanya. Nasaysaya at siguro no ibagam itan ta nasapapay. Tani, mangnamnama da iti awan. Namnamaan dang addan to nurse nga anak da, ngam awan met gayam. Basta, makamuditan. Pag negosyok kit diti inurnong ko nga inted da akwarta kanyak. Makamuditan, LV. No kasta, saan kan nga agis eskwela, anak ko? Saanan, nanang? Nabayagan ang nagsardangak. May sa semestre latin ay lepas ko idi. Anya, Marigata nak ngamin talaga. Diyak mapilit ti bagik. Di yu pala ibagbagakan ni tatang mabutangak. mala di ka madanagan anak ko. Diyak ibagbaga. Ngam sigurado ang maamuan ng tumulaang ti amin. Sana balen. Basta saan kumapay lang nga itata sa anak pa nakasagana. Katapay nga rod adi ka agawid anak ko. Kan nangip-ipanam ngay kadagiti inted mi akwarta kan ka anak ko. Ay na,
Umadanan ti pa nagturpos jay anak ta bakit. Ang graduaran itatawain. Ay, Apay, saan ka naragsak nga agturposan iti mabiit ti anak mo? di mo namnamaan day ta isko. Anya ti magbagamay tabak bakitan? Nasaysaya at matlaeng numaamamon day to Ta nasaksakit ti mapaay isko. Ay, nabayagan ang nagsardeng iti panag-adal na ni Leonor. Anya? Di nakmanrabakan iti kasta? Agpayso ti ibagpagak. Ngam pangaasim ta di mo kumapagaramidan iti dakas jay anak ta, takaasim mo. Anya? Di na ka numapilit ti bagina. Ta talaga anak kapoy ti ulo na. Di ta kumapilitan no talaga adi na kabailan. Maawatam kumadya anak ta. Anya? Tiawanan bay na babaeng mangilawlawan. Lukasta, sinayang na lang ti kwarta anay itad kan ko ana. Agtanang ka kumais ko. Di ka unay agong unget. Agawid to kano ti anak ta. Taumay agkid daw iti pamakawan. Naimbag nga oras yu, tatang. Pakawanan dak ko, ma. Pumanaw ka! Tatang, lukatan niyo kumaday toy. Pakawanan dak ko, ma. Pumanaw kan ko na! Kat di ka nagpagpagita pa dito! Magilawlawan ka! Linadal mo, di pa nagtalik ko ka! Isa pumanaw ka! Tatang! Anay ko, ang sakit manin ti tiyan ko, bakit? Masapol ka nung amin ang maopera ka, isko. Ngam di mo mat kayat. Awan nga ron kwartata. Anya ti aramaten tangay. Imawag nga ron ti anak ta. Iso ka no ti makaamo iti amin. Anya, pangalaan na kumay ti kwartana ngay. Sigurado anak asawan na jay. Kan anda siguro anak nan. Basta agrubot kan ta agbiyahe ta. Umiyan ta ijay dagos ti anak ta. Tapno masapa ta makapan ijay ospital iti kabigatan na. No kasta, nakabalay kan dito'y sentral, Leonor. Uwan, tatang. Nabayag ka na ipatakdar da ito eh. Tayin inot ti pan nakaaramid na. Nangalam nga iti kwartam. Induldulin ko dagi siya inintadyo kanya ka kwarta idi apag-tuition ko kuma. Kat iso ti inggatang ko iti pwesto kiji palengke. Kat gaputan na pigsa ti kita kijay. Nagurnungak. Aging gaanan na yunan ti pwesto anagatang ko. Kat adapay ababangak iti abay na matlaang. Kat idi nakaurnungak manan. Nagpaaramid ak iti balay ditoy. Tadamot nagatang ko alote. Andiya? Dahito ti sukatin la ko yu adaga apagadal ko kumatatang. Ha? Kat pakawanan da ka talaga no jak nakapagtuloy ang nag-eskwela. Uri anwag talaga ngamin amarigatanak. Jak laim pagaraw. Tiamaw, nakakaasin ti kasasaan mo. Ngam napintas mo't gayam ti panagbiag maun anak kao. Dapay lugan maon. Saan ka pa'y anak asawa? Saan pa'y tatang? Tada kayo pa'y lang kininanang ti pangibukbuka kay atensyon ko. Kaya't kayo atulungan. Ay, pakawanan na kuma anak ko. Pasensya ka no nasubra ak tinagarap-aap. Mawatan kayo. Taamo ka para matlakanyak ti pampanunutin nyo. Kat di kay madanagan, tadi kay baybayan. Isong agpaagas kayo Dasyak ti makaam mo iti magastos, para iti panagpaagas yo. Agyaman anak ko.